ekarugum kweta culture erosion twabanza twaferwa bahangwa bwitu bwahereze kufa kumanya nice kuturinda nice ntugarukira gayi tutandikira ngayi then ebe byona kubiyizire twagaba tujyo mbuyiro bo kugira ngo hati mureke bantumwe tugire obugabe bw'abantu tubumanye omwana tuwo kutera otyo nkente utaza kusana otera omwana ukajya ni wa muzire no haro rights zo mwana konga hatu no idakushanga tugira ngo abana baturemera abo kuba bine rights konga agabaho kugira ngo mwending mano kuma yuwa kucyetegereza ngo tuteho rights no kugira ngo kuri yabe kabishobere so twenda tutahakarebe series so hata aho no twizire tukashanga omukazi it doesn't matter bano wa reverend aho kwa nawe hakabaho culture erosion omukazi yakuzubwatyo tachimanya omukazi agabwaryo wa omukazi ajunanizibwa ki omukazi nagarikira nkahi narga kankahi you know all these so nanizibwa ki weza mujuri in search twaturinzira Gideon senyuma kuteretera umurimo gwanje mvunanizibwa mbugirenta ningashimbure kenta washanga for example omuka uko mukazi ninyendo yo nishashura school fees y'abana onyine umushija mbwene wakaberwa yagera karo mu waraji hata nani nishashura school fees y'abana ncanje manyisa ngwe sente nyine kuzironda onyine nazironda nta ninzo mbutare nje nanzo kwenye torora ntunde bikadenjera mbwene naza kuzo mbutare how do I act nchimanyisa ngu nimba nyine kutembe byo birore by'abashubuzi onyine nkazokwa katare nkakararamu nyencha kare nkashubura nkeyongera yo nkazo mukakabusye bwata ho nkazo mukakagango bwata ho nkaza oboriyo nontunga ndiyo mukazi kandi naza kutembe kiroreki tinkuza kwa kutemba njire skati akuba skati eje yo rukureba ati yo kuba notemba buri kimwe cyo nanchimanyisa ngo buri omwe nabaryaho nabasa kukope byarukwe so ninza kubanza nata mujini obo mpurire hatana kurumba mpurire tana kurumba arona ngo akigamba ari umukazi wahereze kujananduka no hananduka it is for real utajya numuzana rorejo erukube eruhentundu bare then bastamya mutwe erukujenegireti umukaza I'm telling you the truth so atebe byona babikoze obari no ntunga konga bashija babare kunahikayo kunararayo hato mushijo muka ogunya kusinda owahiko mukakashanga ntariyo konka nachimangu ninzo mbutare butosha akashanga ntariyo echo kuriyo bundi yashanga kitatebekana bwaje onyine kandi nacho bundi kucakugiye kwa yenyesheme ninye nanye kubanchironzire kunazo kuna amarebero bishatu hata nubwe nagaruka hata waruho buteka ki omwami Vincent ndekiri kumanyisana kiya turugira ha responsibilities zitu nkabashija abakazi bas taking up and taking them up nchimanyisa ngo they have to act otherwise Koreno ntunga mujurizi konka hata mherwizoba omushija ntitekwa kunyizya ahabo kuba hika ko kuriya tuwakashanga nobu wakashanga ubundi wakahebwa mwana bitwaza mustanda kuwaza mukajijenizo katetemana kine bindo hakabura yakutagasa uwo mukazi ariyo mbutare ata uyagarukira hata kine gacho no kimurundiramu kandi kiyaba nakora ni wabe ushimye kuba kikozire wakaguma mukanatebekanisa dena hiwizira bikatebekana hata process naba ninyendo kukorebyo it means nawa mdemana at home so atnani ngamanje imabana mwe mugende mureta mizi tinyano zire school fees mwasiga mutaresire mizi na haza kubahoki birobwe nategeka ninye nkugamba muka urire omushija kuyaba nakwata mizi ninye ndukushashura ebishare bya mizi hatukunaja konkiwa mizi kawagashisha kawana baminja bafuka kawataho minji ebishare kubikwija no jangu ninza kujiranda birobwe nategeka hatkunkaza gamba nti obunategeka hatecha kurataho ni kiha no kumbamba orihi nanye ningujangu to kumbambira ori hakubaga mizi ninyendu gashashura hatachi nkora nanye zo mu kiyungu nyihaye kisyo abari no ntunga mujurizi ndiyo ninkwereza okutwarigire ahabuhangwa bwitu kikaretera embera yahinduka bena muherwizo batukahendera tubirebyo mbwene hati omushija kunamucumita nagumaho ninga nafa hati wakati jengu yagumaho nariyo huriye ninga nabayabekerema hata ko tobutabanko maka obuturi kwa ntugamba mutucheza tugira ngo mukazi yababita omukazi akahinduka omukazi akarugome cyo nemitwarize omukazi notero tomushije konka byatandikira nka kuriye hiwaba no gamba mujurizi emicho nemitwarize tukagirgaho responsibilities twazirgaho ebintu agarika toyenda bigume nko kubiri it can't be the same
There is a lot actually. There is a lot. Because now n'abashija n'abakazi omumakaga before we complaining nankana mpende sechi hariho n'izindi factors nangwa nazo eziri zinaka kwate nebyentunguka kinyoni kinayetsebaho of course kimwari byo kugira ngo kigwire twachese bongo kiro ni kimwa bindi bingi now hariho factors hati charity wabano yitegereza nka the economic situation ituru ebyentasi yes hati byo byonga mwamwe n'abana babiri ninga bashatomuka the economic situation calls for kukore binde byabe bitakorwe nyuma abakaza kakirekera mu ntongo abakaza kare ukano baza kutama mu ka demand providers and the kids will grow and the family will stand and konga hati waza kureba je byentasi it means ngunze gukora kano nyinaze gukora for us to be able to manage school fees kuza kubasa kurisa abana bakuborra kubareberera kubonaho kubombekero kajyo tati twinomuka. It does not call for one person gukora rero aka meeting nakora atacyo charity numukora babirore byanje bigama byanje tuga hati mwen baranguka hato mwita kora so now hati omwe n'umwe nangwa no mwana hataro kugira ngo mushiza biro artyo muninga ngo mukaza yahindukire waza kwitegereza jemero muhateroho no murumo ogutwara umukasheshe omurwita babo omurturuturu ukagugarura omwabazi omurwita babo hazo bundi kikabe cyaburijo kandi ukiza no kwitegereza ukashanga no bibiri bityo nogera umukashisho muruturu ogaruka omurwita babo Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday hatumanyo wore korebe nojo ruhire kamanisa ngo kuruha kwawe hine binde bicumanisa ngo tubiro tarashikire then nangwana nesente baza kutera muje toshi nazo kazitaro nazo waranskanya kanogarike kiro abana kabata kuheruka kanomangwa hato kusibaho nibyo kureta katakubireba sometimes it's not true ngori ariyo nasisha nazo tuziro hato shangana cyo cyareta issues ntisha kongeserereza hwaho konka Gideon Senyomo no murimo gwanje twamutungire reka banza twereze patejo nabwanyuma tugumizemo Gideon Mnongomere wa TV West Morning Child Morning Vincent Mujuruzi enshonga no murimo gwanje akashesha hatwataiso mwami Alex turi umurimbara shopping market amurembro mbara warga kataraka hangu echombike chikora taho ndiombara shopping market Alex nakora ki ariyo mitu ya mobile money na okucharginga amasiga abantu batari na bamwe mnongo mwanyurira tumwakire ko mukeze omukozi agiye tugambira umurimo gwakeza mbure ki bitu karungi ki akiro umurimo ngo Alex live ba TV West amazina gawo tonja iraka na nubwo duna turebe kakako kwa yes so wewe video ni hawa TV West enda kwachira hako kataka kambaro shopping market akataka kambaro shopping market na kama myaka munana kandi nakatari akanyambiri akabase kunyambira kwatezanye nkorakurana aho kubera umurembo gwambara kandi aho kubera muturunji na family yawe tugamba mu rugo rwawe sebo Mwami Gideon niwe ndio mushubuzi wa phone and electronic phone accessories kandi nikwane bya banking na mobile money na charging n'abantu amasimu sebo ebintu bibite biforum ataya kambara shopping market akashosho kino mu rugo rwawe umuntu ari okumenyeta rugaye mu rugo ukatandukota na mnongo muherezi na waba tukutandika kirinki sebo umurimo go shubuzogu abantu bine bashaka bebero umuntu kugira ngo abantu batangiye na sente nyinshi kandi estari yecho umuntu watandukana na sente nche zikuretera wakumara okurakorana kandi za kwihara aha level iyo kubero ya hasi kurango akurakorana nazo kandi za kutambuza kurunza karengo urwahigo muno Alex munaza kwebuzi ukatandukota teorinka sebo umugendo rumiwe nkatandikira umukatarongo kambara shopping market kandi nkorra umushije obone beta bakumaje joram ako wanje rwanje sero umwanya gwambarra kandi mukorera kandi kuba kirogwire ahabwa kasenta kuyabe na mpereza dorihire entandukwa na inkatamwe ka business akanje kandi akabase kunyamba okunyombe ukatandukota tugamba kutanduka arafuteka teka mukatandukana milioni 10 na 20 anga checho sebo okutanduka ukatandukana milioni ezabiziri milioni mwene straight obwiro konga milioni mwene straight kubwirogwe
mbarse kwihamu ibintu bindi munonga mbarse kwihamu business abarse kutunguka yarga miliyoni muri kuteka yahika sente nyingi ho kandi ubwiro nkatakagize na family kandi family nkamasa kwihamu family kandi ubwiro nkamasa kwihamu n'amakanango mutawu nomu n'ibindi umubwire kwingana cyo umubwire kwingana no myaka 10 mbarse kwihamu ibintu ibi arimo gumisiriza kuko mwahurura akintu business etari kugumisiriza tukubasa kwihamu ibintu ebyo abo kuba abantu bingi bo nibamanya ngo gukora no kutangana sente jinji konka mwenu notekora ngo watangana n'akasente kace kanji kakuretera wakatamburiraho washika ahidara umwe ruhango abo mama Alex tukamba izuba ryawe umutiyaza kucharginga isimu no muri hozinga imwe nizuba ryaza kurenga kwa gita yesa kibuza cyo kigumire konkandi si yo muri wa TV yose nukuba no chega at least umuherezo muhimbo amayengu ubuzima naja miliyoni yanje mune cyo ko myaka 10 nza kugireka njirumuka njirenta asya nyinjira business akaki izuba ryaza kugenda isimu no charginga zinga nimbasa kucharginga izo isimu no charging man charger shinji kutara kandi izo imbasa kucharginga isimu 20 egorgo mutwaro gumwe ubwo kwiha aha charging kandi ifukuza aha banking system naho shanga wiyo mtoro ya onkebi commission izo then oza ombya masumu ombya duka ni oshanga niwa kasenta kuiha kandi mwenu za ati oshanga no baranga kachaji abantu barango mu butari bw'amani uko shanga ndhuru kuyananga almost house rent house rent tuino mwame Alex wo mu wa TV West Linkai tuli muri Mbara shopping market aho muri Mbara warga katari kari aka central market ecombi ke kiri gukora taho cyo Mbara shopping market no to live mwame Alex ubugambo wa namugo ukaburi myeto namugo ati abaza kuzo mucumu weekend yona abenzi mbagara ko mbazire babo sebo wewa ya gidiyoni kwa irra ecumuro shaba abazire abarabitu batugarukira ikintu ko yabe cyangwa munonga abazire abana mutabare mu bintu bihango kwera ngo je mwana ikintu cyo wamuhihamu ubwo kinani ndeba nyowe ubwano bwo oshemwe kurangu ahaka aho mwine obahaka wamugisa ibintu ebyo kutandikira umuntu abana bitu aho ibintu byo kutandikiraho wenda kujya mu mwana muguruse step oshange no muta ibintu bitakutandikiraho oshanga kitabacurungi na example abana bitu ahaka oshebe nkamuno munare ngo rwetawuni abazinda ngo amuno kabici oshebe kweje sofuteka unoshe mukweje sofuteka unoshe mwejesa okozia unoshe mukweje soksi murenju nango no bakobasigaza tacho imirimo ngweje n'abici nanga y'abasigazi mubona nekogwa abana twejese imirimo iyo kutandikiraho haka gutanga mitwehigo muno kandi gashanga tabi hamwe shitwa kubintu bantuberamo ariko mudansa ko nakureba umurembo rwambara uzaro wawe nyaka yawe ukoza kufaye nyowe ninzarwa umugombora yakabira mitoma mu district ya mitoma yanjira aha Bureta Bushenyi kandi nyowe ni myaka 8 nina asya kandi byumushija umfugo nabana so abatureba nimbeta anamuno abantu nawe nabagyo mu byaro muri kutinde town yangwe town ndende bintu byamani town nenda ubuntu buce kandi bukuretera ubuntu buce bukutandikiraho bukuretera umwe wafune cyawo wanya go kugira ngo utangira kite cyango kandi mukabuje kite cyo wacikamo Vincent mujurizi uricho bamwambe sebo no mu mokundo gukora mu gataramu ndikiya abantu babashuzi bambara shopping market turashira mu town no nabo jabo shuzi bambara shopping market batabose javuga chama ngo bashuzabo imbasi matire mu gaciro abantu bona nimbeta muize mutaho mu gataramu muize mushubure akatari kanwe ibintu vinji munonga ibyo bushubuzi byamburingo gondi katari indegata mu western region akaruka katari akahango
kandi akine ibintu ibyo kuba noyenda byona umuhingo gona kabisha ngo katanu kano kashinga. Okay. Abakire chache na Vincent Mushuri skanga Rome studio tukunze na program ya Simka na skansenyu mo Gideon aho murembo Rambara. Senyomo Gideon yebare mnonga yaturetera omushija oine business eyamarame emyaka 8 agikozire obwiro bubwona ngo akatandikana miliyoni emwe n'ecweka kandi omushaya yoreka ngo ayire mbingi mnonga nechecho niyo business shemekwa nekora nimwe bavyo mugino omushija charite ntungira omugisha nomara abantu abutukubuganuka jota blessed today mugino omushija ari successful on business bamweta Kanyike. Kanyike has akozire emirimo mingi akaza omu banking sector yargayo nomumba atandikiye most of these telecom companies na mobile money systems zabo mbwenu kubayo so ati ari mu kitongore ekindi kimwe kihango ky'amani kikusupplying ebintu anyigise ekintu kimwe kugira ngo ari bitongore kushanga nkikora ekintu kyakitakukireho nk'omuntu omuka yawe nkikora ekintu ekyokukozesa omuka yawe azatumanya hata bwaseseri wahereze kukozesa products ngiye kwetegereza shanga na brushing amino shanga na abasabuni shanga mbwenu kutube ntuganira yangira atabantu bakacenga gashi bakweta obugiga ti business y'umuntu Obugiga ntwajo tenchi ajat wealth ntaha atkoro ine capital ya miliyoni 50 mu business atatu nora abantu binyiga hatwe turi yawo bikona atatu wababuza obugiga nakoreka ngo aine capital yona wajikita miliyoni igana atatu bugiga nte atubugiga nece cyo kubohira mu business ejo kashikora rubaju cyo kikatandika kurete senti otaro nduwaje tenja atati ubasa kushanga wireme sente waguzire farm elemente ndukamwa ndukora kininga wayombekire kikara samwe ico kikara ninga waguzira urutoke hati ruriyo nduteme bitoke ndukora kiburi kimwe hati ebyo bintu biriyo bikore sente yurya hati ejo niyo werese hatkonge chenyine cyo muno yahamwe sentezi atkanda abantu bintu bakamanyaga sentezi nkora mwe natu nkomu nayeta abantu bitu na so na omusaya akoreka miliyoni emwe n'ecweka eriyo nekore ibintu bingi niyo yatiremo na hatarimo hakuzire konka ayireme ibintu bingi ebikumusustaininga every day so ekyo njo kurebera mu business ndetaga kumanya ngo business ni kintu kikuru kandi tukagitandika kandi tukagishoma kandi tukagitegereza no kutakwata amahoro gitu gona tukagateka umukibo cyuma kokweza kuterensa bogaya tuka robo wagarakaza akataye no karugamo so hati umutayine mobile money ayindi na charginga amasumu ayine mobile electronics boguzara so ecyachi takozera at least ekintu kikore kina cyaterwa season ecya at least kiragitere so okugira of business bwingi no wakabara buce it is far much better okugira kimwe cyango kaza moka kigumikiramo cyaheza kuterwa season ukashanga ngo akira ko ticyakora biruwagarka ahaziro ahada kikasha tunemweza ari mushayityo kubanza cyo butungi charity nchine Vincent Mujuru stwaza kumara so kwantu garuka hatu nempapara samakuru kandi mishwaho tujakwati no mujenyerije kwa nagamba kwatena nebyentasia turebe uko umuntu yakubasa kwekorera izina no kutungura ebyentasia ye bwena uko twayiza kamuzora actually charity kunarebe cyo kintu nijukiwe iwiwe wenyine tuyanza uzo mkahumuro but izina when you have become a brand how should it make money because are you a brand for no reason are you a brand for when you have made a name how does it connect to your personal income sheme kuongera kwinaza ninga sheme chine kwa nchongera kuhereze imigisha minji ukabasa kuba ohurire eshati ijo ene katsonga kuri kuganira tuhagarike program yecherese simuka otakarga
friend Baka was found to be positive for Mpox at his old age. He needs our prayers. By the way, Timo, did you know that Mpox-related deaths occur among people with underlying conditions like HIV/AIDS, diabetes, malnutrition, and other old age-related illnesses? Of late, I've not been following Mpox issues. I thought it wasn't that serious. So, are you saying that as long as one has any underlying condition and feels unwell, just run to the hospital? Yes, you do not have to wait. If you have any of the signs and symptoms like a body rash, a fever, headache, and body weakness, visit your nearest health facility immediately. We do not have to take any chances, my brother. We need to immediately inform our peers in the club to be careful. You see, with Mpox, the magic is in getting treatment early. Those who have suffered severe disease, they wasted a lot of time either treating themselves or ignoring the disease. Save your life. Seek treatment early. Only from professional health workers whenever you feel unwell. For more information About Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda with support from UNICEF, WHO, and its partners. I thought it was just a heat rush, but a friend told me to get tested for Mpox. I went early and I caught it before it got worse. I only had to stay home for a few days. If I'd waited, I could have missed 2 weeks of work, maybe even more. That's rent and food gone. Early testing and treatment helped me to protect my health and income. Trust your health workers. Early detection of Mpox saves lives. Visit a health facility as soon as you notice that you are unwell. For more information about Mpox, call the Ministry of Health's toll-free line 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health of Uganda with support from UNICEF, WHO, and partners. Otafir. Olwa mukaaga. Nenda kumaha matiso atakachira tokaruka kandi kuna aburanju ninda kutiha kutabi sextiwechi obure obuyat mobreta taga kure ombrire Ninyendo mute omugambira izaha tuyitiriza omushongere nyi Abanyayuganda mwetebekanisize ubu nibwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo urikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe abwa shiringi 10,000 zonka rero otegereza umucyo gusingura ibihembo nyamwingi ubwo uri kwerebera TV buri wiki bari kwehandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa ukweta mu draw yitu birwa mkaga cyaye mwene cheka ezekiro waheza kusimbura no basa kutwara iki wahangura ninga bakwe musente omukashi emirune iri kweta bo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho tira star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. azo twagaruka of course program itacisimuka twine paparazi z'amakuru aha the new vision bukedeje n'umuramagumire nano wawugudi itwe twikirizibo kucerga amade kintu it is the same katugumire
katugumirwe nga atejo yagureta je court issues new orders on divorce amateka maseko kuchirugamo so yitiro kwakuza busya ati because kashitwara ngo akazi bakwangana rebi nakuchuka kuchuramura utaho nkagira ati ushanga ibikuriye tajiba tutagata tindahi orarano bakunanka bishop azirengu yamare myaka 12 12 years ariyo mu mbozere atagikwatako kandi agambira amazima mbwenu this man is a realist agizira ati ekina kigamba kuyamba bagenzi banje abandi abengoro ati twe ntubona konka fero kwe abo kuba now we expect these people to be our counselors but you see cyato muhangwa ati gacha abantu bakuretera bana takana kanje music na kukatara ni kagiro mbinte ebyo kandebere aho ko you are going to give what you have. You can now not give what you don't have. Ati ochiye hata bashiza omuntu expecting ngo batware cyo mbintu ebyo batugaidinje batubure counseling hatka nabo abamwe esikubenda utubakine hata mushagambere yati natkoreki kuyamba bamwara bagenzi banje barankawe mbwenu orebera kimwe ngo ahamaka gashirokwe I'm imagining he's a bishop, you know, aino mchara haza kwa kuba naza kwija nko kutahengaro for example aha kanisa naba naija no mchara so ni imagining ko ariyo namweshengereza byatana kweshengereza uje tugende kare mbwene just for the sake cyaje cyo kushashure konko ije tugende abantu bari ngija no mchara wanje ore no ntunga no mwena nabo muri baju abantu babaza mukazi bakazaho bakamugambira bakagira mbwe myaza kushakira okore tata yija chikaho hati ya munazira mbwenu mwebare kwija urangana arinda mukama yebare mbwene nija no mchara wanje yimuka then hata na barora yimuka ijo baramusyeho abishemwe mukama simwe yachikecho kubane yinga murire numuharana murire numutere chikonde konka tumine kuja omisho g'abakristayo okuboreka ngo bishop ije no mucyara we na no mucyara nawe no mama so yijana na mwana ya chogo hata mama shemeye kubar mama muka akarisa abana karisishe ekeka mureba hati I'm trying to imagine umukato chiba mama because onshata here ngito kunya tuze mama abantu bakwita mama mbo general and by the way barona ngwana necha abanyadini ati nijwa no politics arokushangora chairperson LC5 arokushangora minister arokushangora MP na position zindi not always about politics na civil service in a position y'abantu bakumanya as a married man ninga ngo mukazi oyiniba oyinabana hata bwa ejorore oyine ororo moto niwe bigumire and on certain functions mbako expecting kuja mukazi wawe ninga kuja no shija wawe niriko kuzo mukaruru tukuza kuronda nkakaruru manya kanga kare kaza ine kuba na shoga hati muchiro mushingira achimanya no mwenda ya akutera chimwaka tu dera to yishingiza hata bamwe biza munka ya tumchara takutataje abendeza je I know mwena uzabuze mbera orgaho bigamba bihwayo bahikaho kuvumbura ngo mucyara totambura no kimanya ngo abo kwantu bambachebuza ona shiwe so now amakaka gumire gatyo aza hati abajije 20 fera kimwe munonga kwebitu no takwenense kimanye ona shikora mbanza mwaka fera hata itandike gamba koti nechiruza hati hinembere iturabe pikaho nitokaje twonga nomanya ikinde cyanje no hata imagining now oyineka yawe oyine cyabanjotire hamaka watahembuzu watahente wataho famu nebindi hato mchara wa muhakuriya wa mureto muka kuyahika yembera yajugumya yeza kujugumya utiniwe natana na yanga no yanga ndakahi I'm trying to imagine inga chomire kiragire kinyenda shoma nangwa ndutandikira mu new vision cyo kwendera abantu bagigure nangwa nabandi bagurikira bari mu Rwanda babanze bashomeje konka nzagumuza mu cyetegereza I'm trying to think ningezo kuteka ngo nkiza kube kintu ekirabe nkituyamba twe na charity kugira ngo mbwena hagasoza twire no twinamaka no twine farm no twine rutoshe no twine buri kimwe twine amajwi apangisa nkahiyama handi
turaze kugira ngo nanye nakucyuka hino ku emitendereroho yo kugira ngo bebereho tuvagane rero kunde nagenda nimbasa kugenda nyine 7% niwe yotaragumemo mbwenu ugumaha nanye ndukeho konka njene na 7% ikindi kugira ngo omushija naza kugenda atyo azo watandikire konkechi ikindebe cyera kikuza kwangira abashisha abinemu nomasha yo namwaja mwaza kukirekura akakazwa kumurumu mukakorire emyaka 20 mukariya plot magura kataka magura plot zini magura runike zini kazinga mwayombeka ati Jules ninjangwe je discussion ntabwo erindi izoba okay kireke impapura twaho kandi n'umujenye koti ekiriza abasajja okunoba ebintu byokoze nga munanobye sibyakugabanwa kote ganyo kukendeza obukwakurizo bwokwawukana birya bakuta bapangisa badereva ne babata birya government yogedde kubeye mwanyi biryo Donald Trump yagala Putin no wa Ukraine basisinkane nabyo babireta Bobby Wine neno batumawo bajeyo empapula okwewandisa Drumo senga omukazi rwasalira basente za kabozi na nebyo mbyabirumu okuza kubananye obanze wanshashire 10 kandi abaheru kandi umuzaba birumu echaha mheru esawe cyakonyuma kiduka speed ekinkwenda kwenderera kimwe nacho nempaka za cyane Senegal ne Sudan zitya Uganda grains no rwashirinze rukomera rutunje no ija kuba no manyiro kugaba ukuna kwa samire kushaba kwa twino mjeni twino mjeni onka okay court issues new orders on divorce constitutional court 6 equality for men upon separation court ejine na wabe uburinganza na umushya yakuchirgamu hari akwatanyikwa ebyona the new vision museveni okay zinachubo channel plan amakuraga gari yaho mbikwatene ntunguka noza kushangaha ombya abantu barikwenda what should be done to boost food security cyate na manya tukatugire bitara tukore kongera kutamano kugire byo kuriya cyubyoma no kwa kukireba birya urupapuro n'urwamani rutunje erizoba how to make smart choices pull out inside byona bijyo mapapuro mauna cyagwa no batunje forms zo kwenda kwegaza kwisimba mbene tukubimanya shanje mu rupapuro ejo nupo na DP unpredictable weather patterns worry farmers ebyona ntwera chizenzura ne kwatu kimana ibra aho kugiteka ebya Rwampara kabireba asima loses flag in Rwampara kandi anakasime arangirirwe ebikozwe tribunal ninga shikuchondozo ko kubekuruho then ibyantunga mu murebere yona musinguzi nawo kuba musarizemu ebyo nabyo byongiye kurugayo bitu tribunal cyayo nekora ahandi no biza kubishangaha omurupapura n'urwo rumwe ryo tugendo mission turaba mujubajuba we must break the grip of corruption emera omushomankuzubire bwinji amakuru garyaha kali oil gas and infrastructure a lot is around omurupapuro or the new vision teen vision harimo amakuru minyi munonga bikwatene n'imyeto ibyo naza kubishangaha Entebbe free zone facility for a book Lanum helps people make money how naza kubishangaha abeji babayamba batakora sente baramburisha UPDF stands to forensics in crime fight cyo kintu njabo inserione plan of course forensic science wanse shambo nebindi then aha nagira nyagak 3 power plant lights up West Nile bakozwe dam y'amashanyarazi kandi yarugama amashanyarazi agashimize imbera West Nile lokwe ngemzaro tukwenda urupapuro who stood out for the cranes okay then amakuraga gajya our God is alive Uganda cranes bajyamuranga wabaro ahurire kandi kushanga urwa the new
government egambira abyebe yo mwana ate bira tukule ngukuru ngutungo papuro manyi ebya Trump kabuga na Putin kandi na Putin azati na nyini kwenda Moscow zakongera kureba cyaje ibyo namakuru agaroko aga national na international kona mpapuro zitu tunje nushango myanya mpapuro z'amakuru kandi utaziferwa aha 20 New Vision na Bukede abasirinje urukumi cyari twatwikizine ntwenda kugiraho mwanya Isaac Muzora aha umukori zino kiza kugiye korra na nuko byentasi ya connectinga neco usheme dizina kushara konka nga abindi sheme kwando kushara kandi warijera urwano rizire bene burgarekere kushare aho kwananye ni ndeno bajyango zina runji zina ribi ritamukamari hadriya runji kandi yorusheme ko echo opposite risheme kombe izina runje ndetse refeza nezabo because actually bakanya izina runji it becomes yoki so many places in rukwigura bajya mu charite anayija ninga okay charite okay hata mutandikiraho obukwakuruzo buriyo bundo bumwe ubundo buntu nafjata ati baraba kwiwe no atushanga bataza ku subjecting those other so izina kurukweza kubaho abo kuba hari umuntu wanyizira ati ko kuba wagizira izina rishemeye kwigure imhanda igiceza kwiguka eka kutebekanisa ukagaha ukahikando akajya aho bwari charite mukorre naiza kugenda I went to a shop recently nagurana nti parking chikiri 5 parking chikiri 2 nkorra kiremwe nkorra chi nkanye nabajinyi uza kwatu mu shawse tukakura I'm telling you isende ngaza kukoramo and it is true ahubwo kaza kuya mu shanke simu tezara za kwatu mu shawse zabo hatizinde kana tomu simbra ngarko moto kesente zibura hatoriya ndeba obakaranga ndije mwina anja tate bintu twaye akakamya mwene bintu bitatu akakogumza mu insisting tubimpe bashutu boizire ukipuraninje abimpe sente zambura no ngaya nte bintu nomanya ariko ibintu bigumaho kama ate bintu bitware you will bring the money mbona umuntu yakwesigatyo kuwagenda n'imtwaro y'emushanju nayo wabura nayo you know really so I took things but akabimpera akateka teka kuna hizo kubetanti kuna muchena yantuka shiwe ati minchi mangu mtware ngeti kwemura so omwana omwe izina kokuba warakoze risheme kukorera ibyafaye Gomazima na urwenshongeje twaza kuza omukahumbura tuje kuba twakira mjenyi wita yongere kusitangaza kuko izo izina ryawe ryo koze okubasa kongera kutunga ibintu byakubasa kutungura omagaraga nanico butunji charity kandi abakiri Vincent Mujurizi aje kuba nagaruka no mjenyi witu tutambure hamwe tutaga program y'enyini eyasisimuka First of all, ntiza kwa general overview kugira ngo izo groups zone zitwagambaho ni groups ziri special. Yes. Ngo kurango wano za kanto wajya ngo ni special group. Na wano zo mu banka kazo mu line nunga zwenda. Kugira ngo bari special group. So umukurabura ningashumbushaho nkito mu side yitwe byamino. Ni special group says kandi obuzaba special no shangana abana baza kuragura ngasho mu community abo kugira ngo ziri special in a way hata abantu nka community zineho misconceptions ningashi okushanga bakubusabusa nka watu waro mukazi wenda kumuraguzo mu clinic ni bajyango ngogo mukazi wenda ntumukurere none tuzura kumukurere no ngo beno no shakushanga ngo some of these groups
tuba kubasa kufuna ubujanja aba their own special interests kugira ngo nuheka no mu clinic sabo kugira ngo sometimes abantu tuba kwahura clinic ya mino neha ninga shabasha bakora gurugure bo mu kanwa baha so atoshanga batwara umukazi wenda yanaza kumutwara kuraguza agenda muna kariya ko kugira ngo umukazi wenda tubamuragura kugira ngo mutwate n'ibintu ya mino ninga kugira ngo nana ntwara ko mu rure wanje yagwire kashukara kazo mu clinic tuba kugira ki tubashime kwamba mukwata tubashime kubana bamukure no tubashime kubana mukwata ababurire ba pressure the same thing ati naramba jangu kwa bashukari umwe ko kumutahecero wonda nshobora yo ngo ndashaka stats ati yo ndakumukuramo yeah so it's special groups twagambaho no kugira ngo itwe nk'abashaka kubikoramo haro special care ninga shobora noza kumuragurira there are precautions ningashi ibite bine kuko ino mutwe ufite kateko wari umukazi wenda mind ya kakaneteka ezo kumukazi wenda ubona neba hatshi how do I handle her abakazi wenda umuntu wako ugirenda what happens icyo kubanza nagira umubiri ni guhinduka yes they are what call hormonal changes kushanga ngo almost buri kwezi umukazi wenda condition wa mucekinga clinical assessment ninga se waza kucekinga kwa yemerire ukatandikira shaka ya yaine ukatandikira amani go mumbiri nigaguma nigahinduka kandi nabana yitaga na different foods cyo kuraba kuzo mu kuzanka tenente bakagumana bahindurire imbazi yo kusapotinga umwana n'umukazi wenda icyo cyongana kituma amani ningasha basirukare bo mubiri beye bajya baza hasi na kuba kuza hasi hariho uburire ubu mu kanwa uwo mukazi wenda ariko basa kugira ki kufuna habwa condition yo kugira ngo ayinenda okay hataronke kitweta pregnancy epilepsy ninga cyuma nk'ibizimbe bikwijo mu kanwa abo kugira ngo mukazi ayinenda okay so hati ko kwija umukazi wenda yafana kizimba kecho hatakaza kuraguza aha muntu tari skill jinga shotari technique atakuchimanya naza kushanga yateka munonga ninga shatandika kumuhimi bazeta kwegera ki kwetaje so hati habwa that state na speciality yeri kwija aho mubiri kuhinduka ntwatwe ninka bashabamene kugira ngo umuntu yaza kufuriya funenda inekea yene kubana afuna which is extraordinary care etari care twire na afuna kwara batwire na brushing amino maybe atapoizaje ayine kwari extra care for this time round kwara batwire atakuza kura kucebeza mino at least mu period y'emyezi mwe ayine kubana aza kucebeza kuninga shukure umushaho w'umukano ninga shuwa mino at least mirundi ebiro muki mu period age kugira ngo kuyakwana developing nka infection gum infection ntubasa gukora nka cleaning ninga shitu muhanke mibaze yo kunabo mu kanwa kugira ngo akanwa ako ninga shi infection yakubenereta mu kanwa ebe controlled so hygiene ebe properly maintained ebe controlled kushanga biri bizimba bitakabasa kugira kwimuka na kushaka kubana ikimuka ntubasa kumuhanka nutritional adjustment iri kubasa kurivasing kongera umubiri amani kugira ngo ibyo bizimba ninga shi that kind of change itakaba hunki then nawo kubaba cyagizire mu kizire ntubasa kubaha assurance yo kugira ngo tubasa ku maintaininga their hygiene then eventually immediately bamara kuzara nkabo kimize kibireshatu ibyo bizimba shini tubase kudushemeza then umuntu agaruka no Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazi nakali kwasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 10 hash
aha simu yawe ahabwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omuche gwo kusingura ebihembo nyamwingi buri kwerebera TV buri wiki buri kwandikisa nikongera emiche yawe okutoranwa okwetaba mu draw yitu buri rwa mugaga shayemwe necweka ezekiro waheza kusingura nobasa kutwara ekiwahangura ninga bakwemu sente omukashi emironi y'ukwetaba mukazano nikwe n'emiche yawe yo kusingura iri kweyongera mbwenu otarindaho tira star 238 star 3 oyegita mukazano bwa hati akarero nikagambwaho buri hamwe Otaferwa bagaruka ahubwo tuno nashitama hansi Orwa Mkaga Nenda kuma matiso atakachira tokaruka kandi kuna buraju ninda futiha mutabi sexty wechi obure obuyat mobure taga kure obure baba we ahora aba bicara baba tumwe ninyendo mute omugambira izaha twitirizana umutonde nyinyi Nehinda ira program ya sisimuka turi ya TV West Kabrijo of course twabagambire haba mempina hinduka kurigero murabo gutumenta tugamba umwamazo Isaac muzora tutwasa kumutunga abufite abo konka umurundi so twinabaginya batayira kashesha kuvuga umukibine cyo bakweta amuda Archdiocese of Mbarara Development Association ikibine cyo abantu bakatucha cyane Archdiocese ya Mbarara abwe tunguka no bitu bingi munonga and bine umushomo gw'amantu kuzakora n'ugendo misho itu akweta caravan biya ko mbashobora rira kwa ne koleta the main message no kweta abantu okwejumbira muri yecu aha bwa birungi cebe bikirumu ahubwo cyo kubano kimanya kandi ugatenga pato muri yecu byo kuza kwamba tugambira nyowe bagita Vincent Jorzi kamanze nyakire abagenyi bitu babanze baramuse nyabo twakwakira banza oramusi abo tureba ati West amazina gaho izina ndi Imelda Kashija ezabo yomu kandi ndi ezabo ya parishi ya Nyamtanga na parishi ya Kibona ni njira kugira ngo parishi Nyamtanga ko Kibona ikaba gitongoza ati ndio wakibona mineri okay. So we bari kwija twakwakira kandi tizaganira bingi ambra nyabo twakwakira ndereje ebare kunyakira nyakira abari kutureba aha TV West nyuma gita asimwe Sylvia twinumjuni kandi yapasoni aha Kibona parish so nizaha abo muramo gwa amda benje ntwija kubishobora kunka icyatureta no kweta abantu mu amda caravan nienda kutandikiraho specifically nakantu kakache konga the why is important why Kibona because ni never umuramo gwa Archdiocese yona cyase nimpango but now seeing Kibona ya rugamunonga yija nyuma muri yaha why Kibona yo erumweto mu gice ibari munonga nana bari kutureba amda caravan ya Nyamtanga Kibona so amda caravan ke kwija netaya ira parish zibiri namwe twachimwe kwatune bagenzi bitu abanyamtanga konka nenteka ngo bumwe tubabasanenga ne babasa kwija batushanyisirize
konka twabire tubina habo kuba Calvani ebarabira na mwenda nibisha kuruga Kampala abana bitu abatura Kampala abadesisi ya Nyamtanga abarumbanywano bitu munonga bakibona parish kwija kuturetera ibintu bingi munonga ko kuwagira ngo tuja kuganira ibintu bingi biri mu Amda Calvani rero ebarabira na mwenda nibizira kimwe akibona parish nho bona barashire kubaraheze hasha 12 zakasheshe baza kurara batambura cha 12 zakasheshe nabashiro mukibona parish barize ko mukibona parish nsumitsinde cyakasheshe turaheze sinde cyakasheshe natubahereza breakfast a heavy breakfast nunji mnonga kubara amare kuriya breakfast yabo nibiza kwedividinga mu groups ibiri imwe timu nija kuguma kibona parish indi niza kuza Nyamtanga aha bwa sessions nyingi zabakuza kugeza we have 7 pillars tuza kugambira abamwe bija kuguma kibona aha bukogeza abanyakibona abandi baze Nyamtanga aha bukuza Nyamtanga so Calvani tarike na mwenda akibona parish kana Nyamtanga gen timu ndijo eze Nyamtanga ibiro 30 egarike hin abareba kibona bona bize Nyamtanga bari kwija kwendera ibiro 30 nekitambo cya misa cyango mnonga na Bishop Wita Lambert binomuji. So you're saying okugero na mwenda kuza tukiza 31 kwa mnano now nyenda kumanye mchalimerwa activities ziri mu Caravanage nizo ziha the main objective ne abo kuba turiyo ntweta abantu okuba part of the caravan why nibija gasubwa okay fati ndakashira yecho kawabuze ngo ukibona kayoga munonga nufatika abakibona konkanyo ko nagama nyo ni kwata hona ni kwata kibona ni kwata Nyamtanga actually hati kibona ni baro mukibona paje kujya ngo kazarwa yena kurra yena batirizibwa yena tungereye byona asistro mu yere konkati nyo homo yanje yenyini erya hari nyakakoni kandi muri nyakakoni nebere muri Nyamtanga parish ninduga omure Amda group ya Kampala ya kibona kuya Amda ko impango kuya akiresi yona hati kutukwaza Kampala tukakambara tukakwata mu group twagira ngo bite Amda abantu abakoza kwebera akiresi ngabo kuturo mu Kampala kana muri Kampala twakora mu kazite ngo ni ka sub parishes kororega mu Amda Kampala konkana urugaye ndiko mukibona parish ndiko simunye cyaka kiko ka kibona parish Amda nyingashi Amda konka abantu abakorwa kibona yes so hati hapa na honi kurekera the Amda group ya kibona parish na hati umukara fanomu ni ko harimo ibintu ebiro kwata hari buri nyomyo ya Amda eine nyomyo mushanju enyomyo mushanju nyomyo kubanza niyo bumwe kugira ngo kimwe kwantu kwatanisa tuyino bumwe unity umbumo umwe tukora mu bintu bingi munonga kuri kumwe anga Amda ine hosako yikoreka mutino kwatanisa sakaje rene leta ntunguka tuyineho Amda bereavement fund ningashi bataka kwezi yakanje ntunguka konka twatire na Calvani na mwowe tugenda kuberete mbantu kubereka ngo bantu mwe twatakwatanise nkabanya abanyamtanga parish abantu bacubona parish kwatansizo mbintu bingi ebera base kuteretera entunguka nk'abantu ba parish ezezi ntija kwatine kiturukora wabuze ukajya kashobora ngo aha Nyamtanga nakibona hati Amda Caravanage buri mwaka nebeine Caravanage konka igitwara mu different ningashi parish zitakushana nabwo ngomba kwahire kagashuka yaragiri ibana yaragiri buri mwaka retwana parish zibiri ko chairman wanje yagamba eja ngo umwaka guno gwa parish zinezi so muri mwaka guhati no gwa parish Nyamtanga na parish ya kibona umwaka kujeneja kuzuma parish zindi ne kumane torete parish zone konka parish kuzama cyenderwa neki kone koje saha abantu ninga shikumanyisa abantu bamaze ngo bati mutata kwatanise fast one cake tajaka umtukune kwa kwatanise cake tukatunguka mumta kwatanise nke cyaro tunatunguka mumta kwatanise nk'abantu ba parish tunatunguka kandi watu kwatotira kwatanise hapo tukurebera aba parishioners baba katuri kibunga no tujya mu ne cyaro kwata
umusara mukakoro ecyaro mukwatanise mbone kugira intunguka so ejo ni unity pira yona pira ya kabiri ningashi inyuma ya kabiri ni okweshengereza spiritual nourishment okukureba ngo ebyo ukora byona no bikora umukwikiriza ruhanga tinga byanga mu cyo umukwikiriza ruhanga uburo wa dini ki kuko umukwikiriza ngo haroho wote rebire umuruhanga ubano umwita Allah ubano umwita ruhanga ubano umwita hako ngote rebire mu byo gutukumanya ngo no nyamhanga ibyo ukora bene bitine mutwera cy'ubuntu mbwenu nayo kimwe genderwa cha amuda no kureba ngo bayegesa abantu obuteka bwo kwikiriza ruhanga nyamhanga ibyo kwa biragendera umuri yecho inyuma ya kashatu hari ibyamagara health and wellness nayo mweno kuja ndi kinyino kwegesa kuranga abantu bagendera aha bintu birumba bamanye bishye bakore bishye kese muri muhereso mwe namwe ni amudane yegesa mu ukora rebera amagara gawe ukora ryeje ukora toze cyukorera ngo amagara gawe gakuyamba ni wagaya bakana gakuyamba niyo nyumi ya kashatu enyumi ya kana ni ebyentunguka entunguka kana bwa masinjo kunyo duteka ntunguka yamaka kunga waraga amaka of course no burka tunguka manya icyaro ntunguka burya cyatunguka ihangane tunguka so ngenge economic development and economic empowerment so entunguka haza mwe naho kanyongereho kusimba his ensra hajya karavani hati ngo mu economic development omu na no muntunguka hata omukaravani omu no kujya kwegeza abantu ebyo shemeye kora niki kureba ngo eka yawe yatunguka bishobora kora niki kurango ecyaro cyatunguka bishobora kwanza kurango shemeye yawe yatunguka so njya ngo obutine cyane nsakuvuga mbo bwanyuma ombwijwire cyane cyo mwahabya economic development umusinje wa kana nginyumi ya kana I mean ya katana actually ni obyo kwegese education services ebyo byegese ni bije munonga bwo kuko katungara banomu ndio nafite kamani minji aha ni curriculum ensya curriculum muri nyakore neki curriculum ebyeshoma aha ebyeshoma umuntu wazensi yabo kuba abantu bingi ntukimanya ngo government ikareta entwazansia byo kushoma haze ntwasisi tuterebere ngo abantu binjira munonga bashomesa bingi tabakaje kwasire kurungi of course ikintu cyona kija nicyo gobwire bwindi kugira ngo abantu baceje so mbwene tuyenda kongera kushomesa abashomesa ebukwatira netwazansiyaji ombyeshomesa ibyo ni byingi amaribye ko amategeko cyane kumva mu mukava no muza ko byagico deno muramogwa wa mukaga ni environment sustainability akara mu moko gambe bihangwa kandi babiterana sana kacha kandi mu cyabyo bihangwa umukwatirana nensi ukureberesi ubutonde actually ya ukurebera ubutonde bwensi kugira ngo tubwashishaguruka kandi cyikira kugira ngo umugenzi Papa Francis ni kimwe abirabera nateka hamani na kutrabantu ngo antiwe mureke turebera ubutonde bwensi twantwire nito kugira ngo tube tukiro so ntukunza kumara Papa Francis kujya kugambara kwegesa abantu akutimbe kurebera ubutonde bwensi akatota bibiri turabe rero muramo guhererukayo akayine pirazi mushanju narshi kuko nagambe inyuma mushanju kwemereraho ni leadership development so kureba ngo abantu bitu nabo twagumantu bashomesa ntubamanyisa ngo turere kwa babyafandumu inzu twejumbire umbwebe umbite bukwatene bwebe mbezi aha rumure bugona kabo mu makaka kabo mu makeze no makanisa no miziti kabo mu bya politics bare
kurebesa misho kurebesa misho tukagira ngo ibiti biti n'ibyabandi ngahitwe nitwe batumwe tubirumu namunonga abakaturiki nivyo tushime kuyejumbiramo so ejo niyo mara mukuru Amuda erukwebembeza kandi amana rero gateka hakurira ngo yashomesa abantu yabamanyisa abantu yamatiza abantu ngire cyabyo abo kwa ninja mwazura the 7 pillars ninga emimi mushanju ezekibina kwetorura Amuda atwo kuzuhurura ngo kintu mugashogwa man actually bana bakore iki abantu bayambaga meeting ku bijyana ahubwo abantu bari umuriye babyemariyemo then no butakibona wabo government yona akwa hari ko urugendo misho gucoronga now nanye ndocoboreho aha kwate because you are doing part of mobilization okwija hanu ya turi tukunga abantu byangwe birabi namwenda kusebirasha tunashimye kwezi kwa munana naza kubaho active mwenu caravanage ngwera negendo misho konga of course which what other forms of mobilization aboko hari umuntu kundi like deep or kwasa kwatara TV ninga Gene TV konga tiareba muri yo no mobilizing amutakweba abantu bona bacejunda makweje cyenda abantu aboko kwanecha abantu yebare nonga n'abarutureba okuchira munonga nyonka chairman wa parish cyandeta no kukunga abantu mwena tubeta ahwa Amuda Caravan ebirabe na mwenda umukibona parish ebirabe na mwenda Amuda Caravan iza kwija n'abantu abarukwika 300 kuruga Kampala magana bija bakija hamwanya aha parish ngakibona bakashanga hariho abantu 10 abantu abarwo mu Amuda Caravan umuri Kampala bakasiga hebi yabo byona bakakinga business zabo bakakinga amaduka gabo bakakinga makagabo bakararana bagenda bakasibana bagenda bakamare buri bushatu umudesisi bakakamanya bakashanga abantu bataroni shasha so echarita nyawe okira munonga hakakibona parish ni nyeta abantu mwena ngumwije aha parish yakibona ebirabiri na mwenda zaza kubashahemwe abantu mwena mube mwashireho ahwa pillars Madame Imelda nkuko yabanazi shoronzia ebibyona nebyo kwegesa abantu tibyo kugira ngo yana bigamba naija kuza TV nkaha naija kwemerera gati y'uruguto naenda abantu mwena kubashangaho bakabegesa pillars zo kubana bazibegesa ni nkuru munonga ahubwo kuba ekindi ki Imelda yatandika n'ibirabiri na mwenda ibirabiri na chumwe uru ni nkuru wakanurwa weekage women council neza kwiza kibona parish kwegesa abacyara ikwate no gukora sabuni ikwate no gukora amakara okukora enkwanzi okukora eby'emikono by'abacyara so ebyabere na kimwe abacyara nza kwatubya kibona parish nene baratugese ebirabere na Amuda women council mu Kampala so pate mwene cyakuguma kibona abandi biza kwegesha abacyara banyamtanga so nichibanje manyisachi ngwe byituraye birabire na kimwe nitujja ku bantu byoreke birabire na mwenda abatarizire bacha barashome nutsa kwantu reka bachari batogize rero abacyara barashome nibiza kutandika kwegesa parish yona obwe Amuda yamara kugenda ngoko Imelda yanagamba ekwatiri na economic empowerment icyo nkakibona parish Amuda Caravan kakora launch yo kutwereka kweri yo neija akasenta kuyarundine nesente zibari barundana Kampala economic empowerment batwire hash of vakedo we have model farm atibona garuzi batwire umwani twaguhinjire twagurebere ahagwatirine na education ishomero tukakibona vocational batumbekire na biro bari batumbekera tuyireti nabaza kuturetera computer zo mu ishomero mbwenu Amuda ito twagirebire abandi zitwazahanikire ebintu byona turiyo ntubireba ebyo nibimanyisaki nimanyisa ngumwishe ebirabire na mwenda mureba bariyo bakora ebyibi muri kureba kibona vocational bayi nabana bitu bakibona bakwataganise nabana ba diocese yona ababa Kristo abatura Kampala bakekora mu murumo go kumana batayira parishes buri mwaka mwene mwaka no gwa kibona na Nyamtanga nguko yana kugambira ebya health wellness basandishire health facility akibona parish twatwine koro yitu bagipatishoninga kubararige kuragorora abantu umuri Nyamtanga hamereheri nubaza kutusigire mbazi yona erasigare ahagwa kibona
kugira hirwaro ya parish abakwanga parish utine rwaro saba na bitu bakampara amuda bagira mwe na cyo twabagira bitwara mibarwara mwe twakira parish bakaraguza so twapatitioninga horo yitu amuda Calvary eyine medical camp omerehiri ibiro 30 abantu bano bararagurure konkanza kubanza kibona ibirabo na mwenda okwega baza gukora gukora ndwarachi ogudokta noha registration neza kurabahi so abantu bona baza kubanza kibona ibirabo na mwenda 30 zenyamtanga ahakura guzomerehiri rero baraheze kuragurura abantu amda Calvary nimbazi yone yeguzire eyeresere irashaje bagitwereza because hati myenda ngo umuntu ari natureba cyitegereza kuzombi amagara kiguma munonga kugira ngo abantu twine ndwara kimanya nimbo mutu kimanya konga nikigaruka sente now this time hati oriyo no gambe byona is it free of charge who takes care of the bills ebare mnonga nituza kubara kandi ukimanya aho majurite banyinshi abantu tine ketari mu etine muntu orushasha ekwatirine no kuraguza omere hirebero 30 dokta no wabusha okuchebera no kwabusha experts we have 200 doctors abo baza kuragura for one day abantu barize bona embabazi ne yabusha nyenda ngarike mbuze neki because ndiyo ninyeto ombijere byo muntu ari naturebera kibona and elsewhere no mwiza kutaka kwa kuzo kugira ngo twendo bakibona na Nyamitanga ko bane bya Nyamitanga ninga I can come from Uganda matters ninga kuro witu za Yesu ahuriro ko I can still come and benefit then ikindi hari barazamino haramisho aruki all of them are catered for ninga specifically baza kuambareba ndwara z'abakazi nk'ebi mwene bantu mwe Nyamitanga parish ninga amida bageta tashorora yes no tutaja ngo Calvary ya Nyamitanga na kibona kumati no kwemera hari ageti uze kwanza banja kushaba identity card uze ko mini yendanga muntu uze kubanza kuchebera ngabambi urije wena nsoka kumwakira ukuyongo tukabe ntugera ngo okuswara kize ahabandi mwene tubori ngo wibana twatokira ohereza kandi ubwo mugisha gwabagorekera bakunuye koro ryo warishoka ubwo mugisha gwabagorekera bakunuye so tukabasha bangu nyine ko abanyamitanga na kibona babe no bagasirwa mu munonga abo kuba mwako kwishe tsakuza kandi kumkamwe wicaza manuga beyond that tukwasa kugira ki tukwasa kubira and what I have liked more of course in David to be mushorora so it's not about religion no ngo nachiga cyo kubanza mu Calvary no kwera betekanisiba abakaturiki abakoruga umurimbara akidayisiza barutura Kampala barukore to hereza umuresi kunkate umakoko kutiga muri Nyamitanga parish and Kibona parish nange ngo tubakorera bakaturiki bonka mbaburidera buri yomwe abako bakushora so yokora n'amangu rwo mwanyogu no inda kuja kuganyirwa umukushoma cyo kwanza cyabiona takagiye nakoragurwa no ndakuganyira umukushoma kushoma ko naga abakwatira nene nyozo mushanju iwe ija mfata ko mucha nyongere tahe mukake nunga abisukuza kushoma kaje ngo umunyonyo ya economic development narishi ebyentunguka hati nkemye myejo ninakogesa kutugura kureba ngo tushimye kamera akintu kimwe umuntu asya ni mancha tumugeki hati ngo soko yemereye yakaduka nyoka senye nakaduka nikampe sente rekampambira akaduka konka twera kugira ngo haba ebizota ebigwerezi zokubira mpuka njakare akaduka ko hagiye cyakabaho gira ikindi cyo watekaho njo tukweta ngo diversification gira ikindi cyo wakora no so no koraho obuhinji buki hashiguranye nakaduka ni masoko hingaki nako nakaduka reba akaze mu bintu binyongo ni ndubanya ngo abantu bakuturo mu matawuni ngo urban farming no so kugira ubu wahinga ko buki kugira ngo nabo bwakuhengera antasia nangona kwa butakongera antasia kunga bakutendereza hashuza okay no ina
kako ati sino yine dodo yawe ndio number 1 so ni yenye ati nyenza kama hari diversification for economic empowerment kugira ngo ojajazie interasia imiringo interasia ahubwo intunga yawe na turaze kuza omu binde nanka tsamuhinji wenyine ese urikibona uri Nyamitanga urwarire uri musiki abantu ngore site reka bise kugira ngo nana ukora kiremu amataka gitu ngamu nango bamubakiniza ekazi mbasa kuzikora sante akorera ngo entase yanje yaba stable yahama tiyahamara kintu kimwe nyino toje amavinyo myonyo kintu ko kashobora hamwe toje ngo kakujanga ngo muyaga ukatera hasi umuma kuza kujereza kwimukira wabano yaki wabano ukorisa ki hata ntwara ko yango nuturetire mu chairman yagamba ati aba amure baturetire hasa fakedo baturetire umwani ejo no way yo kugira ngo to diversifying to take umuringo gundi wo kugira ngo hakujya cyabatuki mbenyine ikindi hakugere cyaba hanteza njibirize zinyine mbenyine kindi so kuyagamba rero kugira ngo tukatakora ngo tekeke ngo nekasi mu cyo sumba barakumubona twabateraho umushana guriyo guhire twatekaho ka demonstration farm nangaba kozema magwamwe baza amushirire kurango tubyafa kugira ngo bandi kugira ngo hingo tuvakedo hingo to mwani mayema rero ngo nyine kwena amazi macero so konkekere kugira ngo wageza aho tubarebera mu kintu kimwe ngoma aho marugawe tuwagateka mu kibo kimwe kuba kwedura hasi akajya to buriyecho nza kushemisa abantu aha ku hinga vakedo nza kwishimisa abantu aha ku ingomani nza kushemisa abantu na yente livestock yente ninga shamatungo actually tibindi bingo amatungo gawashimiye garebe rota bana ngo gaganyura umunonga oshimiye kugarise bikura kibana ngo ganyirwa umunonga oshemerire ku ebyo kuri byo no bihanga hino bikuzota so ebe byona nzabantu bashobisa mu nje twarira abantu binji ngo mwije nyama nimwe muhurikize mwege manya ko bakira agenda kwitamira twatwe ngende kuko baragumeho mumaze kubaho nanyenda kongera yebari mno nanyenda kongera aha cha avocado and coffee amude kane ndakuturetera umwani buru center buri hika buru primary eri and church ukwezi kwa mkaga batina akumshana kwa mshanju konka ukwezi kwa mwenda na nokuyikumi buru kerezia heri buri shomerera and church akomashomero gito ndi church founded schools nabaza kutuhereza omwana oguturu kwenda kurugera itaka twine nabaza kutereza haje vakedo kurugera itaka igishomero hino free of charge kurga seedlings so nico turukushangwa abantu bije abo ko ibintu byanyu kandi n'ibyentunguka yo myanya yitu yoriyo nara program eji aho naho ri TV West turiyo tugenda ntugamba habinde kwata direct kwata ari ibintu byambiwe ibintu binge kebi is always consultation fee abo kubanyowe actually kinko ena nkubuzo gachema everything is good byona abona these 7 pillars uyema harizo waje ngo ukwateho buri kimwe n'ikiyambo umuntu all of them yo ni ndebo bwire burubuke ibintu bingi I don't know how you will bisect time kugira ngo base buri kimwe kukikwataho agwana ngo twazombi amagara byonga abantu bipakayenze nkebero nabyo kwa hacecho chonga it's a passes 2 days then harimo economic empowerment harimo spiritual nourishment harimo byona ebintu byandi birungi think kumanya how you people want to condense ebintu byona yabare nonga ko twakugambira we have 100 people from Amuda aba bantu tubizere kureba buri omwayine department yamu ngo twagira mu 23 days activities zimwe zakora wakibona zimwe zikora Nyamitanga so kibona na Nyamitanga distance ni ngufu ecitara hwere kibona emuni byeja kwera Nyamitanga konka kurugasha hemwe irabasi kibona kusiyashaha 10 barukwija Nyamitanga ebye bintu ebingi nka pillars zo kuyana zigamba we have different people abantu babyegeza kuturaka leadership umuntu neja kuzaho ati hose soniye tuiza kugira twine classes tuiza kugira class y'abacyara tuiza kugira class y'abashija tuiza kugira class general ebintu bisha kubikora mu bwire buke abo kubane bingi
kandi nibiza kubegesa kandi abantu nibija kubikwata bineho na legal services ebikwatirine n'amateka how to make aware how children rights are protected abantu biza kubegesa ibintu kebyo rando rangos ibintu by'amashango tuza kuba twineho ba kanso ebyo byo no kuko ryo no bihurura timu ni impango abantu nibija kubyega kuya hechi turukwenda itwenda abantu bije abegesa baruho obwiro bubarakoze se nubwija kuba no bumara no mawa nosomeza bakoze no someza bakoze ibingi bikwana ugamba bamanya mukandi batakumenya nibitwaza kwa bita abantu bija kwimse mukono nibija kubuza mazumegi timu ni impango itwa abanyakibona twenda mwije bingi abo kwegesa baruho consultation fee nahora wagibuza utonda shaba shanka abo kubashomire n'ibintu bibaru kumanya hona tarakantu kubarashashura gate turashashura gate tense zuruho arrangement yona tugikozire okwanye no kushitama bakagira ngo wamateka yazaho education ikindi eki madam atizuka education ngo kutwagambira ko yumba kutukorera kibona vocation bakuturetera computer bakuturetera bitabo bakuturetera ki turete bazikozire nebindi twineho na scholarship ntwenda kumba kuturondera umwana umwe omukibona bamushomese from senior 1 mpaka level yone yakwenda kuza ayarigera ati okushoma kwanje kwawayo ejo na amuda kandi eriyo neza kuchora kunje mnoga so nishaba abanyakibona chaba abanyamutango kwija mweno chaba mutakabura abo kubyo kumwabihurura nguko ryo nje tubishikana byingi byo nakani birungi abantu nibija kubyega yitwe kuri maba abejimije abakugeza aba content ya tuyo tukamuruka chi tuzagaruka twongeraho banyaka umuruka chaka program ya simuka ya TV West Miss Uganda Presentation Night live on Makurachika. 25 starting finalists from different regions of Uganda begin their quest at boot camp. Who will be the next Miss Uganda? Don't miss music performances from VP Band, Unknown, and Tres Melon. Watch the show live from Sheraton Hotel this Friday, starting at 6 p.m. on Makurachika, only on Star Times. Miss Uganda 2025 True Uganda Beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Show Me, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richard and Uganda, Chino Motors, Balesino Industrial Park, and the lead sponsors, TNL Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. Deliverance and Healing Ministries mu Uganda Nabi Faruk Wanga akwatanise na muharawe Nabi Ampaga Yunus bebakwita mu ruterane ruranganwa urukucenjekere Breakthrough Miracle Crusade omuchayi hawe mbarara ebiraba nabishatsu ebyo kweza kwa munana 2025 mureta abaruhire n'abaremerirwe abeine bakwasere bashumururwe omwizina ya mukama w'iteso murasa ko basherekereziwe na Bitumusime Hilda, Pastor Namazi Golre, Pastor Zam Owabwaise, Pastor Warusimbi Edward, na Binanta Jacqueline, Pastor Osimire, Omusumba Semanda Ephraim, Ijuka, Obutasiga y'omuntu wena, orukwetenga kusumururwa. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified no zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, channel 303 on GoTV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Hello, Aveno. Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before.
job that you don't have to Google. Now, please tell me about your roof sheets and don't leave out any details. These roof sheets are called Orientile from Uganda Bati, and we've had them for quite a while. You can many colors. For us, we chose this color. They are very wide. Actually, right now we have 9 minutes. Twasigara kikamenda tukahendera program yitwine aba amuda kandi abantu bashobora ikirikura kwanchi gendo mishe birabi na mwenda kasa tunachimwe byo kwa mnanoko kandi twatuje tugenda tworekera kende actually ngwene cyo wakaburia nanye ndakongera haki chairman wa parish council witi yagamba konka kibuzo cyawe cyo kugira ngo ebintu kane bingi bibona kane birungi abantu bazakutoza wirekana uke mzakutoza mwenye ndakuhamiza abantu mu batukwita ngo ndakakira hecho abo kuba amuda yamara emyaka etari hasi ya mushanju irukora ikintu cyarabandeze kuko nashyira mu gutandika ngo mwako guhirebera rushoka eri banda iragire mushanga iragire buhweju so kinemu experience kandi manyabwetengo bw'abantu so ukweko bitereka kugira ngo uryomwe yija kucenga yakukiza kandi yacenga cyaro kwena ngo ayege nikizera kurungi kandi kija kukira kurungi abo kuba ekiremo experience y'imyaka ejiyona in fact burutu atuza burumwaka kwije ukura tabo ntaba beta ntakira aho because burumwaka twegamo kugira ngo tubaze kwiyamo manyirivu kugira ngo hatindure hoti tubaze kugira ngo kurunja hatijire ki atigende kurunji mwere mutakayira cyera abantu mwe mwije mumanya ngo buri umwe cyakora kwega ubana nta umwe ubana yamagara go Kristo ningashi go barahanga ubana yamagara ubana habuye ntunguka ubana habwe bye mashomero ubana habwo kukwate n'utonde ubana habwo kwega uraga leadership yo bwebembezi buri umwe afite umugisha go kumanya kurungi ecyakwena ngo amanye amatize umubwire bwacu at least okubura hiwiza tokubura hiwaganyirwa mona ebintu byo nawaziro nasakura kandi wasakuje kize cyo wayitegereza so buri omwe nakwatwa tokamiro kaje telefone nibishanga no naho kwizera chairperson yabare mnonga nyowe echango ningaruka ninyeta abanyakibona ahabwa okumwahurura Imelda na timu ya Amuda okuza kwija ibyo kuza kutugeza nyawe echango cyanje nomanya ko kubano yita abantu abotahire kada yoru kubano organizing nobo yinobwoba otoshi abagenyi banje abuntuire no program nabo nimbagambira ntabanyakibona bariyo kuba harize group zona zayeshukaho zira abantu nkaza kutera misu ife nkareba abantu batarukwija kandi kibani kishasa kandi ibyo ne barukureta ebya domestic violence amakabuga twiremo nito twetebekana samaka ejemushomo yoneri yaho konka echango abantu nibakunda ngo kuwagira to namazimo koraguzo kuba abantu barukushasha abantu mwije tumanye abashaho bahi tumanye ndware zizakora ziha ibirabire na mwenda omukibona vocational abanyakibona mwena nimbeta mutaka bora kwija kureba abana banyu abagire Kampala ebiba bashakireyo ngo kuroko yamba bashakira parish ezindi hata bariyo no bata manyo baza rushoka bakibona bakabari ubu bazibanda bakibona bakabari hata bakibona bagize ngo hati nitwereka tuzo witu mwena hati kugira ngo katuzo witu bakashanga bo witu bataru kandi ndandapango bagibinire nshasha mnonga so nyonka cya person wakibona parish nimbeta abanyakibona ebirabire na mwenda shahe mweza kasheshe
zibashanga mu kibona vocational ntitse twaka twazidire intebe ziruho ebyoma nebegamba abagenyi baza kuba bizire bo baza kurara beshahe mwendo bakuba baro ebyona ko kutwantugira ngo nibyingi nicyo kiri kuza kubakeza kare mununga shahe mwendo baza kuba bari mu kishahe kibona vocational so ndashaba ngo mwije kandi abegesa batakashanga beje bataruho ndera ashaha munana zakatire kitambo cya misa na Reverend Father Chembo Crisantus arukutu hero mugisha abanyakampara abanyaamuda ahabo kutuletera ibintu birungi ahabo akibona parish mwene nishaba ngo mwije bingi abashija n'abakazi bukimerda yagamba no buku botari mu Kristo umusiramu owa Mungu omurokore omukuristayo izoberi habo akibona ebiba kuza kutuletera n'ibyatwena mwize bingi ahizoberi bibira na mwenda kutura heza sha munana mwenda bamara kurya cya mushana tubasibure baze kutandika camp yo kuragura okusetingirwa ro omerehiri okubara tanka baragura ibiro 30 akashesheke birabiro na mwenda okay ya tujye nantwendera gira akagambo kuwasigira abo abagumeno batureba kurwo twatandika in relation to our function mwene batumwe abakutireba mwena kandi abaturikize nimba sima cyo kwanza cyabibona ko rango mwawasa kuceresha heza mukazanka TV mukagira nkaturikize ebi radio ebi TV West eturetera kandi eturetera berungi mwene nyongerera ha cyache y'amanu wanje kunkati nyore kandi kangambe indenga hari kibona nze no muri nyamitanga kuko nabagambira ngo hati makagade muri nyamitanga parish mutaka hura ngo kibona ni mama n'abanyamitanga bargira nyiciro nakimanye kugira ngo barya radio West nyiciro kwakayonje kugira ngo oboryo wankahitine cyo kubasa tine keta kubasa kugira ngo neja kuganyirwa umuryebi ngo modereta witi ya kigamba wabano manyangu ine nangora byako inchemwe ini baraze ryo kwingaho okateka nkechindo mukagutiya okatiteka mukagutiya ukarutenga hibaraza ijo urukize uko kwasa kuganyirwa omukingo mukanyaka cyako abo kuba kikugenderwa cyita cyukuru bantu mwe ntwena nguturgo mboro ntwena ngutunguke kandi kutunguko mu Uganda yitu empajia yenkuru omukoreta ntunguka no na agriculture nebyo buhinji twaga mu buhinji mu agriculture yitu ne impango ntiteka mu ntwati tukwatire muri nebyo burisa obuhinji no burisa nibyo kubemeza intunguka yihangeri kandi obuhinji no burisogwe wowe zabucengereje ukahingira fa no rugera mwaho mwencho tukubetera abantu mwije muhurikize mwege kumanya ngo nanye nakantu kace ningahinga munta ningarisiza munta kureba ngo ni hamu ekikwasa kugasera makaganje nabagambe ngo no wakuba utabase kutunda yuka ukakoresa no bano shana kwato na kwa no wasevinga ezo wakube no shohoza kandi utine okuziha ningashi urukuziya ahantu hake ntwenda kubegisa saving no bakoine no tese ineka tese kache na saving wata ngo wakomeza kuza kutungure bindi ningashi wabasa kuherona nabana bawe ngokuna gamba habyo buhinjiro burisa ente zawe no zireberota mwene bantu mwekikuru mwije mwege kandi mutakajya ngukaturinde nyamitanga ngaha mubanze kibona ko okwegiso kingi ngako kibona nyamitanga action so much chairperson akagambo kamuhero nisima abantu batureba kandi mwebare okukunda TV West abo kwa buri zone turetere bintu birungi sibo moderator abo kutwakira yebare mnonga kandi no kutostinga je kandi tsima abanyikibona abakuza kwija abo burungi kwamakagabo hateke tibya manyango tukwisha nzo kutandika kitambo cya musaka shesha pana kitambo cya musaka kiza kwandikira byona nutsima bari batebekanisa kwija kandi mobilization ngoko na kugambira kutkuzo makereziya ekirango necyaburizoba aha Radio Maria ekirango necyaburizoba kutukubona embaga tukigambirira twaba twagera nkekizibo mutferirwo mu munyabuzare witu munyana witu ekigambo tukirangirira mwene bachurura mutakumanya amudaniki ebi pillars bamba bugamba nibyo turashome nibyo turayege so ukwanye kugira ngo nyabura bisheme ko kumushangwa mwija ko kumushangwa beta mutabura na hati nimbashaba ngo mwize ahabwa amuda caravan ahabwa abagenyi betu baza kutsigira ntanda mpango nibatekwa kusiga bahindura kibona ne shining yabari mnonga yenda basima ababasa kutereza umuganda go kwiza kutaya no kwegesa abantu aha bikure kuza ko babiri umuntu ebekanisa ya amuda nchimanza cha Diocese of Mbarara Development Association
nebyentunguka nko kwabura byona nebikuru munonga toyinaho kuza kugira uti nyowe tukwata abo kuba nebyinji kandi byona binakakwate n'amagara g'omuntu mwije binji tubaseganyirwamo abo kuba byona free of charge kata se amuda nabo ico numwetwa kiteko munkora kandi tubase kucejumbira myenda kubasima abo kwija kurete ntandejo ni nkuru munonga nyenda kusima imwe abaryokwe numutureba kugira ngo no kubashabeki twahura tuto munkora tubase kutunguka abo burungi bwitu hatana nyesakare twagacira program simkare kuza tugumira university taruga akashashara kamuza ibisinsi no nakakushibwaho kabiriti wamara kunywa kabiriti uburyo wabakurungi Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Komushawashije yarite nabasha kunyona ni komushawayarite ninja buri duka mabanja nasiga yado musho nita mabanja hama kukagona ino mwe yaza kutire hala yire no akandi yarite ya bara kwa akwira no buhunga oshashuri yes ajwa tumwesho Rejo mukazono shagala kama vazi rejo kama vazi akiwi